Ketheka ni wirigiro bakwa nwithirite ori na weekend njega narua Jumamosi tariki 24 mweri Jojo Januari mwaka 2026 mbita wakabwi mutharimi kangushugiria ngatho mwanya ni bwega muno nondu goitana mbere kurumirira ugite na batu ikinya gwa ikinya ntuko ontuko nondu bwa gututhura amutu gitwika nyumba nteto number 1 kathetune Kamero kuma kireni kirewe na kimoni moni. Thank you very much ukolilunya goitana mbere gututhingatira kini mitandao ya kinande Facebook @Meru TV Kenya, YouTube @Meru TV Kenya na raturi live no itana mbere inya kuchangia mantu jara to kubanganiritie ogoro bwa narua amunya to gitegera bora siasa cia one term na two term shitite na mbere kumata county ya Meru atongeria ndena shiro ijire bagita na mbere kuiringira ndebe rotero pinzani rogemeneria thirikari rotero thirikari rogita na mbere gutariria kira bakuga ni mirandi ya witi na mbere maturene inde kinya narua atongeria bakia make ODM bagita garone ninge kwaraniria gushukaniria migambo atina uwe inde gushwantaira ya oromwe kiri kiuthi kia siasa cia 2027 orira kurithirite kuri na ndwaria gatigati ka ODM na UDA nontubwa uthondeki bwa pre-election coalition na thirikari ya Rais William Samuel Ruto nontubwa guchwa twanya totongeria kiri ngurumania nene ya 2027 indi ntuke narua Rais William Ruto inya akiathura kana kuthura Mama Aida Odinga ari umwe wa baraba kethira bari atongeria kuma nthiguru ya Kenya baitite kiri United Nations muno kiri program mantigi rera nira United Nation Environment Program kana UNEP na ukwe atongeria kuma ndena muno bakia makia ODM bakionania kugirwo kwa nonto bwa gutarwa kwa Mama Aida Odinga kwithira akiripresent Kenya kana kurungamira Antonia Kenya kiri mutaratara jwa urumbo manthiguru mantigi environment gatwambiririe na era to kubanganitie kuma kathetune Kamero na ari ritho ri andikibetu mante tore kwanganga matorene gotigira ne kumurika nayo riboti kuma mashinani etwambiririe mantu yegie oguni kiri aitidia boda kana vijana ya boda naria MC Watimao Matenike Mathi ambiritie mutaratara tio thondeki bwa mugunye kana shed ya vijana ya boda ki ende inya narua na ambirite mutaratara jo weya ni bwa miaburi kiri aitidia boda kiuga miaburi kethira igitegetheria aitidia boda muno igitene radio wa na kinya igitene ria mbura kubariera ne riboti ya mandiki wetu anteto mwende laiboni iri njira ya kwagirithia biashara yo kamati Bobby Kibiki wa ndini ya Timau gicigo mbunge kia Buri riu MCA wa Kontuko Kimathi Kombole na gunite tithia Bikibiki na Miaburi na ni arako kaingi antu baba uroirie na kaita karabo no tethio bakairwa shendi yake ontu Kimathi Kombole akwa Miaburi ya tetheria antu bo kamatabiria kinya kaita karakwe na mbura kana riua tugeretie kwitha twichinchaya ira ithirita inom no muigwa ka shendi antu kwa atwa kura bakarau ngugitithira ikiendeleaga lakini narua through support ya governor wetu itombete gukinyira nthaka cietu mashinani at least kuba empower na kuba memburi tougarira rionde gukethira gukiura ngugi ciendelee kawaida tugahakikisha kila mtu ndene ya Timau ward ura wonde wina bonda ari na mwamburi kenda mtu aitangu gicethira imundene etete ethira igukamata antu jabara beta famu ne rukiri bakethira at least batete bakiura irwa gitega kinyite kathirikari kumenya sector boda lazima iwe heshima. We must dignify sector hizi kabisa. Ndio tukiuga uma ote sector ni kai mono ciandikite ya youth ngurukie sector boda nkulukia biashara bane bachoketie nkatho cia mwanya kiri Kimathi Kombole bagwa biashara cio yeta na mbere riu bora kubatere kana no ria tuthithiritie gutugurira miaburi na tagarite kinya ringi nontu uni tankaraga shindi ne gitaronde akamata customer mbure kaura for 2 hours kuonania ati customer wa karau ke mwicho gutuke na igitarira uni ndi guntu kunge tugecinge cia kwithirwa ndi ngugine ingi cha tikiti ou iga tugantethia nontu tirasima mbithiro ndi shindine kure ni umbiga bwega untu ugatega mandu moya yaza ni twakairwa chendi tutekairwa chendi gwika
kana gucioga mbura wona mtu agakira shendi ugo guta kinya gukiura ukomba gukinyithia customer aria abaterie point sample ora wajitwe womba kumuikangia agikujira mantu ya Felix Kithinji Ntuonora ni MCA wa Ruiru Rwarera ariwa kindi kithomo athoma na aikio ntubu kwake Ruiru jaundi mheshimiwa Ruiru Rwarera ndathoma mbita kujikia gwakwa no ntukinyani nkantu bakwa memburi o mheshimiwa athithetie so ikwira antu batimau ibendere go support mheshimiwa Kumburi. Reporter Meru TV kuma Bore Mbita wa Mwende Walaiboni. Tutegere mandegi siasa tuambire na siasa cia wantam katetune ka Meru naria akiama BDCP bagucemania garune yao iri Meru ni njira ya kuibangania nonto bwa kiuthi siasa cia 2027 bakiaria atongiria ba kiama ke ni bonanite kurega kunganiro kwao ni kira bakuga ni mpangaratano ya utongiria ninge ya kiuchumi nthigorone bakiguthuranga ikutho kira bakuga ni mawirane iguru ya mawirane ya tekuingwa ndwaria ntheri itina ngwatiro ndwari itina maendeleo ni riboti ya Mutugi wa Kiambi. DCP Caesar Crown. DCP Caesar Crown. Twe DCP katukwenda kuga tuirende kuyukia thirikari 2027. Yes. Na turoya thirikari cio igiri, thirikari ya county na thirikari ya national government. Twe DCP tuwitikaniria nyumba yetu ni nene na antibeye bonthe no tuikiama kiantu na bara tukathithia nomination iria kethwa ya weru ya witikwa ne kuonekana bara kwa tuika boshindwa kana bakuoya ite tukawata babangi njara ria tukathithia thirikari ya county na national bwayele bratuwa towa Meru ikurongoshwa muno itara ndo tukuona mtu wetu akasongo ya Meru nurongo kwa ya kwirantu na batu twe DCP tukwira kasongo atiri Meru nirathirire antu bakurongoshwa Meru nirathirire antu batina ume na nontu barabo kuthiata tukuona batina gitumi neteo ke antu ba Meru turenda 2027 tukunengere MCA weka Ameru heshima MP uka antu ba Meru heshima women rep ukaantu betu heshima senator ukaantu betu heshima na governor ora wachokia iteyo nesima Meru ara itura tutetekeria we ya Meru utura waka state house watu ikira airport watu akira launch anga nyumwe witwa golf we ya the following day utura nende tutikira bypass ya kuma mukutano mwanka maoa bono urongo ituramenyo murongo tuire bungi kabisa as a party to kwera atiri siasa cia urongo nirathirire na rende tweta kukunenkera atongeria ba heshima bara batiretera Ameru urongo kioria ni ati ni bionto DCP to kwera tukoje ite bionde ne onto Ameru no baka erie no baka ririe nthi arakwita wa kemu bwandikania wirane no tebo mo bawirane bo uroyoria kwibwa royoria na tuga atiri once bitten twice shy anto beto ibara menyere wi murongo wi mukaania wi mtoto yantu heshima and therefore timu ere atu eneo yonthe boleli bubwea they are enough timu ere a irende kuyukio ciathi bwa Meru buyaro na coke Meru heshimene yayo anto ba ground tuti anto ba boardroom kumane ndia twetete ko na tukamberia mashinani royo nkobo ibero wazi kwenda twetherane nweko no ndu yere yetu tibangete na tweta atia twakuruka wetho no kuibwa womba kuroma atiatika demokrasia ire kuwa muntu eti arakwenda athithio shorero arakwenda arie mantu yake arombe kura ciake eyo try us and don't you dare try DCP. Yes. You will regret. Yes. Because we are peaceful, we have the people, and if you choose the path of violence, which is what we have seen in our meetings, if you choose the path of violence, remember, violence breeds violence. We don't want to get there.
Na oriria akari kumandena ondena tikonti ya miro ake indi nyathera kanithi baithirite bakinyilika ni kiaramu nontu bwagi bwambura gikundi giti gia kithirikari REDEP nio na uraya Rural Initiative Development Program mujuri mutaratara jwa gukiria arimi kuba mataro na mauritani ya urimi bwa kinandi njira cia guketha rui ningi gukandana na kiaramu na ni mbeu iriko babati kwithira bagitumira ira nacio ciri na umbi bwa gukandana na kiaramu kana mbura inini. Ni riboti ya mwandiki wetu wa Nteto Degera Waiguna. Kiama ya REDEP agantereja tharaka ibaruthite mucemane gucera ntaira guomo bura buthiite na mbere kwanda nkunyo kumana na wagi bwa mbura bura butumite baingi bakari agantereja tharaka wagebia kurene bakwendia bari abisi kwithirito kwina wagi bwa mbura is a result one result ya climate change kunyia kwayo kuura kairi ringi kaura kapisa na gugatuika kinyamiro ni kwaga nduji. That is an area where tukona boyaga climate change ni affected urimi bwa tharaka na mtona kora gitanga mitira njia yonde tayo kia makara ili gatondo community ku form CFA kuona mito yetu kumenyerwa na gwe twine ya duty wa kuoni project yani mito yetu ni nambe na ukaramoya ibaye bathome na berutane kinya kurimaga mbeu ira iri resistant to diseases na kinya drought tigu turire brenda kwaria tuthikirite kuma kiri farmers kuma kiri stakeholders from the ministry officials from our board itukwenda kuigwa what are people saying about this agaba kariba peta kerari bakenda batwantaira bora bagaketha roje rira mbura yarega kuona wamona urithi bora bakendereithia to arimi ba guntu guku bagiri gutwika macho kumenya ati bari na threat ira visit right now ya wagi bwa mbura bakaigwa bena mbinu cia kwaiga roji rira mbura yaura kinya kidogo ira yaura roji rura runini ruonekana rukaigwa kenda rutumika nontu bwa mburi na urimi kagita kara mbura tauraga na arangi iko adopt mirimire na mirithirie ira ikaigwire consistent na kunyia kwa roji na kinya kunyia kwa ndithia kaguma kagita kara ndekirwe ciranga yakwa raina mbigitwe nkibaitika mantuni maingi mono mbonete kinya nkigwa nkinyirwa mantuni makuthia thokoni kuguraga nogo kaita kande kirwo cirange yakwa ruyi ndegwe nkirima mpempe ndaketha ndarimite kinya sukuma kethirwa tibura mburera kalire bwera kalire still wigwa ndine irio biakwa kinya gwe nkuthugura nontu mburera kalire bwera kalire nontu babura twenyangitie era yetu ukurukira kugitanga miti gukurukira kwenyangia guntu kwingi kura tubatirite kwa tukigwatia kaingo mbura tumiona unga na kubeithia kithaka imantu very incompatible na urimi bwa ende nontu rira tukuga roji runini na season kinya ya kulima ni nkubi urimi bura twagiriti kulima ibwa kumenyera roji na kubeithia na kuguraga nutrients ira itethagiria kimera gukura tinjire emo ya gukopu na kana kurwana thina twinio ya climate change. Steven Mavine ndisi wa Tharaka South nora wetembaru manto mama. Tumekuwa na mazungumzo na mjadala kuhusu mabadiliko ya hali ya hewa ama tabia nchi, na tumezungumzia mambo kadha wa kadha na washikadau kuhusu jinsi ambavyo tutaweza kukabiliana na mabadiliko ya hali ya hewa, na tumetoa mapendekezo kadha wa kadha kama kuendelea kupanda miti na kukuza miti kwa wingi. Tumeelewana pia kufanya kilimo ambacho hakitaadhiri mazingira yetu. Tumeelewana kuendelea kuhamasisha wananchi katika vikao vyetu vya baraza kuhusu hali ya mabadiliko ya hali ya hewa, na pia tukahimizana tuwe na ushirikiano kati ya washikadau wote ili tuweze kukabili haya mabadiliko ya hali ya hewa. Ninde rutanite kagita karanda banga kutheria kithaka yakwa ntitheraie mbithie nderaia ngatema mainchi nkairiga namo mitira menene yonkara mitaro kaingwe kandigiria kugwata ruyi mundani so kanda muthetu wako kinya utakeigwa ugikamatu ruyi kuma mutaro kuthio ronge na wegwa nkiaigwa ngiketha irio biakwa wana ndaketha season ino nkuni 5 kinya riu ringi ndaketha kanda ndawatabio kaire ndamba kuruthira ira twitaga crop rotation ndanda mwere this time ndaketha nkuni 5
season yenu ngekanda ndengu ndaketha gwi nkuni 3 ona riu ngenda chokeria mwerekaire ngaketha nkuni 5 nontu muthetu wakwa stiro no anthiete na mbere no chumenyera magejigo munga Tharaka ngiripotera Meru TV rito kambitandagara waiguna. Na nyuma ya metha ya nteto kumurika kuthukanga kwa barabara ya Nturuba ni giciumbunge kia Igembe Centre na Reakari bashumirie na gutariria mathina kathumba baithirite bagikurukira nontu bakuthukanga kwa barabara nande mubunge wa giciumbunge ki Dan Kele Karitho ntugenarua na shumiritie kwithetera ningi kuthetera ngugi yawe akiuga barabara ni atengeri mbesha na cio abati kurua kiuria akiolotera kubai kirengo wari mubunge wa giciumbunge ki ningi akiorotera kera ungi uri mitheka Linturi akiuga baileba abaru ciuria yeye barabara ni riboti ya Murethi Waba. Badwe tore atori Nturuba mwanka kanikaro lobwene twetayari kuthura ginya muka ketha nombo tutethia no ntwarome ni baremete badwe twetayari kuthura ginya muka ende tuone na atatu aya ni nyuma ya Meru TV kuthiuruka rutene ruru na kuriunga na kugwata akari na aturi ba ntureji bagitetaga na njira nene bakiuga barabara ni atengeri mbesha indi ni atejanirwe mwira barabara ni tete ita muno na tu na uye ukumbikana atusondekere yo nontu tuine thina muno wita bikibiki ngari kite kuonora na uteseka tu area yonde barabara ni kitambo bunene muno kuria myake mingi bunene muno tukuria ni mheshimiwa thia utwira kubuta turai ungi turai mwana mukongi arite ngui nendere ukuromba netejo ekinene ukwamwerio ne akinya ithoro tushulikira barabara eneje na ngiti na genda na bona kwetera nonto kwina roi ana ndiba wetera muno nonto ikenjuka muno na barabara na twetera kwiyungi munga thai barabara thukite kinya customer tugomba kwa matenda ne barabara Nturuba itonete mathina maingi muno barabara ne nonto nya bibi cietu ne kuthira kuo tugira barabara nya mwaramu ikinyango ti lazima ikiro lami barabara to ne ko nya mwaramu ikinyango to ko wetera tugomba wetera ko barabara ne nonto ko barabara thuki ni maiya na kuyanga ku nonto kuna ganga marukuo ou nditu akara kubuga tebele to bangi beke kuo iro tukuria mheshimiwa ri ni mbieterete ringi barabara batu gwithitwe mubunge wa Igembe Centre ura wikeja Dan Kele na rikitie kumera na kuga ate barabara iria itiritwe na iria iturite itiritwe gitarire antu bakamumeneria nontu barabara iria yumite Nturuba igaitia Kathima na gukinya Kiego gikagwatana na irengi yumite wa Maoa antu bakamumeneria mutomba na barabara yetu kwina makwa kembera mwanga isli mwanga isiolo tenywa na toto amenyosha mwanga isiolo contractor akidiri akudiria zaite tendo tambira mwanga isiolo ekobwezwa enge ewiteria Nturuba ni oraneria na mitheka Linturi na Kirengo isa sawa kiambesha bala kuboje barabara basainie kwetheriwe kwa hivyo tutapeleka mpaka wahakikisha wamerudisha pesa ya mwananchi kwa sababu walikula pesa wenyewe wakashindwa kufanya kazi. Dan Kele augitewe atelekera antu baria batumire barabara eje iura na baria bakutumite barabara eje kandiko maratasine ate barabara eje ni thithitwe ne kathiria jawe uria wari MP wa rutero ru watene Kubai Kirengo amwena uria wari seneta wa Meru wijikene ja mithika Linturi hakuna kuwasamee itakuwatanea tuwasamee ama tuandame unajua watu wanakuja kupiga kelele tu lakini hawasemi ukweli ya kwamba wamekorofisha kule wamepora wameharibu lakini tutaandama mpaka ukweli usimame. Dan Kele akiaria mucemanio uria withiritwe rwendene ya njia na rikitie kuga we akaba ikinya kotini bakagamba igamba nikenda barabara eje ikomba kuthithwa na barite mbia iria cia tengetwe nontu bwa barabara eje mbono ntoni bo bare anene giteneriri wale wa maasili na wale wenye wanajaribu kutitisha. Najua wao wana kazi ya kufanya. Wanaongea tu. Kazi yao ni kupiga kelele. Na mimi kazi yangu si kufanya maendeleo.
bali university college na TVET bonde basokere baweretwe tukwera wabaete mbasari baweretwe na uganda ibasaba kina alililili nani kele nani nerategeria soraina monga koratuka kinyanjenga ntariganire wagere Murithi wa banki ripotera Meru TV kuma ya mirigone ya Igembe. Jia Igembe Central. Riboti wikaithira twike break yetu ya mbere akirimetha ya Meru TV ugaita kuraya ni tucokerete na ingi kuma maturene. Karibu Embu College, mahali vipaji vinageuka kuwa taaluma. Hapa tunakuandaa kuwa mtaalamu mwenye ujuzi unaotafutwa duniani leo. Kozi zetu ni pamoja na biashara na uhasibu, kupata msingi imara wa dunia ya fedha na biashara, uandishi, kujenga, kubuni na kuunda suluhisho za kifundi, ususi na urembo kwa ubunifu unaogusa maisha na kuongeza weledi, upishi, kuleta ujuzi wa mapishi ya kitaalamu na ladha zinazovutia, usimamizi wa utalii, kukuandaa kwa fursa katika sekta ya utalii na huduma, sayansi ya kompyuta na tehema ambapo teknolojia ya kesho inaanza leo, elimu ya udhibiti wa uhalifu, kuchangia usalama na ustawi wa jamii, mhudumu wa afya, wahudumia wengine kwa weledi na huruma, udereva kwa ujuzi salama na wa kuaminika barabarani. Chagua Embu College. Safari yako ya mafanikio inaanza na hatua moja. Jiunge nasi leo kwa kupiga simu 0721 152 709 ama ututembelee katika mitandao ya kijamii Facebook, Instagram na TikTok ni @Embu College. Embu College, skills to go places. Queens Chicken and Chips Hotel. Jo ukeneribia kureana bia kunywa bietu bire bithuraniri na kiwango kia iguru. Turi mutidwa akwina Meru Mosque. Turi na starters ta shawarma na kebabs, extras ta cheese na samosas, fresh juice cha mithemba yonthe, rotisserie chickens, chips, chicken pieces, combo meals, kings meals, family packs, anitogitaga outside catering. Turi na outside catering offer kiri customers bambere. Komea manto nkoroki turingire dhimogo kurokira 0727 775 555. 19 Coins Chicken and Chips Hotel. Fresh and tasty. My name is Michael Maina, the Senior Principal, Mokiria Technical Training Institute in Meru County. I want to take this opportunity to welcome each one of you to our graduation ceremony that will take place on Friday, 6th February 2026 at Mokiria Technical Training Institute grounds. The guest of honor will be the Principal Secretary, State Department for TVET, Dr. Esther Dhara Moria. You are all welcome to celebrate with us. Thank you. Mokiria Technical Training Institute, class of 2026. Hooray!
baba ni bwega muno nontu bwitana mbere kurumirira a Meru TV twambirira mantu yeye kithomo amu kithomo kiri tugire au kiria mugongo na mubunge wa Gĩchũmbũngĩ Kĩatiania Eastern Proabori agishumiria ningi kuyika kithomo na gutigira ni gigokora mwirio yotiania aciari arimu na aritwa ba St. Massimo Mixed Secondary School bagishumiria konania kung'anĩrwo kwao bari na gikeno giki kinene ni kwamukira basi kuma kire mubunge wa Mpuru Abori bakiaria ningi ni bakathite itagaria ri bakiuga ni itagaria ria gukiria kithomo. Riboti ya mwandiki wetu wa Nteto Kumatiania Adams Muturia wathirinja. O ni bokore thiende ne doko emikinduri Gĩchũmbũngĩ Kĩatiania subcounty tigane Central. Aciari aritwa mona kariba gonto ba Gĩchũmbũngĩ Nkirunene komba kwitha kya mukira mbasi raba kuroritini mubunge wa Mpuru Abori mbasi ra Mpuru Abori ombete kwithira kiba kuthira kuma thirikari William Samoei Ruto na kithure kindiki bakiaria kaitene kawari mwamona aciari na ntubangi bombete kwithira wekatha Mpuru Abori kumaneta leri bakiwa mbasi komba kwithira kibatethia bonene ndene subcounty tigane Central. Ruare bitu tosherekea mbasi yetu already mheshimiwa mheshimiwa tuleterete ruare na kenda bura mheshimiwa no kwa mbasi aita Nairobi ere president na deputy president St. Massimo aciari na community ya St. Massimo yonde wameshukuru sana kwa sababu ya hii basi. Kwa mheshimiwa ngoira kuruta neje mnaona tushukuru sana toe St. Massimo aciari na aritwa na arimo na tobonde aciari ba St. Massimo bagweretwe muno amona aritwa nonto bwa mbasi bara baingi bauga Mpuru go tuchethera lakini na ndi bege bona otimuchetho yureo na kuingoretwe sana nonto bwa mheshimiwa Mpuru uturetera mbasi ndene Mekindori to St. Massimo Mixed Secondary kana ka Mekindori Primary urera mwana gwako gwote thara uretwe muno gita na mbere kwa aria batongorete ni mubunge Mpuru Abori na mnono kithomo ndene tigane Central ibombe itebe ka thora zukuru cha gontuko chithirite igukira kirekero kirombete kwithira kibwithwa Mpuru Abori agichita gita na mbere komba kwithira gitethira thukuru cheta na mbere komba kwithira igukira nkuruki. Lakini mwaka huu wametuambia hata wao watapeleka university. Na hii yote wazazi wache niwaambieni ni kwa sababu ya ile amani ushirikiano tumepewa na mheshimiwa wenu. Mheshimiwa huyu kila siku anatupigia simu anatuuliza mashule yangu inaendeleaje. Na sisi tunamwambia tunang'ang'ana, tumetembea kila shule na tukamwambia shule imefanya vizuri. Asanti kwa directors kabisa ndugu zake kwa ile kazi mnafanyia Watigania na roho safi ambaye mmefungua roho yako na mandugu zetu ndio tuweze nua elimu katika Tigania hizi. Wapigeni makofi. Na kithomo ya tianike witia chukurusha Tigania hizi ya kolokime dai baba ato sinda kwa sinane sauvimenti dai to mbere yo tigempendo ntoto inyuma na bare no kwa St. Massimo na siku nyingi kigerio kia KCSE babwe bora korokirie mwanka Meru yarigarane atabura thithirie Magic na aru angojete nkiuragia Magic yebwa thithia nde school chienu chia korokiana Beta University ana nyega one day school na ngogeu babwe kuona jekeri tekete ou Mpuru Abori o kuona ithio kama school naragote na rimo ageta akabochira mwaka mbega naragwa TSC aete mbega kwa TSC ageta nara ora kwa director of education aka make sure boy na alimu aka make sure atero wana alimu ara kwena kamanto mwaka adia pole pole baga suluhisho maneno. St. Massimo kato kwa aria rwarera kithomo Kĩatiania kira kiareke kuthira miaka 5 kia watamaru na kiareke kumama ndike thira pio mbere mheshimiwa ya lakini mheshimiwa Mpuru ekuya
miaka ile thatu ya mheshimiwa Mpuru iturikite kona mwanya ke githomo ketu katiania Mpuru na rigiro MP akithirekeire Mpuru wa Bori na ikite migwikire ura wari mubunge weciwa mbunge katiganisti gichunge kabebea ura Mpuru wa Bori wite kwa miaka 5 tu ntumbere kwithira giteithia kariba giciwa mbunge ki nande kirasi nande basari nande barabara nande henara iko akatire nekere mwaka umwe kwegeno lwekyo kweto akeloi kaba mnengera are awe akolo yento ke mwe bi molete aina mwaka yo bogena ndubeto tano mura kabea itwa kwengere natoro kwenga ibonto kona mekosi ndo twatiania wakinyere mogoku nkiripoti ya Meru TV kumatiane betanda msimoturia wa Thirenja kagitina kau biashara kuma Kamunara irinkobo ne bashumiretie kuonania kuria kung'anrwo kwao ni kira baugite batamukira mbeca cia changi nontu bonjorithia kiri mbeu mbithi kiri mubango jwarijwa empowerment jotongeretwe ni munini wa rais Professor Kithure Kindiki. Iromba rĩao ni kiri mubunge Shadrack Mwiti gutigira na kuthaka beca kau kaithire kabakinyira mukone kende nabo bairinga njeki kiuchumi ibai kimuturire. Ripoti ya Jeff Wagituma. Nabwa biashara baka Munara ireri nkubu kirigisigo mbunge ga South Imenti ni baumirite na kumeneria mujumbe wao bunene ni kira baugite kinya nyuma yao kuthithirwa empowerment ni Professor Kithure Kindiki gikundi giki kia biashara gitona mbeca watu kira kinduritie na kira kendigaria na arua yu atiri mbeci ira Kindiki aturetere cia South Imenti empowerment gikundi getu kia Kamunara aja iti biashara baewa shilingi ngiri 157,000 gwatuika tukanenkerwa mbeca tunenkerwa ikundi binge bionde bionenkerwa mbeca gwatuika gikundi getu gitewa mbeca twaheta obisine cionthe tukerwa babue twabonenkera tuheta kairi tukerwa bukanenkerwa ruju twakinya na arua gukinya na arua gwatuika tukaria media twera tukaria media ati mbeca cietu ikanenkerwa Tuesday na ndio twenda kuria atiri mbeca cietu ina irari gwatuika na arua nontu tukaria media tugauma ina mbeca cietu irari biru taborenya merwa yani gikundi getu gya Kamunara nkubu aja batu nya siringi emwe ira merera ira igundi bi yaruta bionde batu tutono ke ntumonga thai na batu tore akue bange begerwo mara na wonto kunda na gojina na ene batu twatu gote ntutonaga na batu twe Kamunara itwe dio bia zanjaki kuthinga tiambe acha Kamunara twathiurukiwa twara kametera nkoro nyeragia na mbeca nkurukia biashara baba ni baugite gutikyo kia bata mujumbe uju ethirite akireta utongerie ne bwawe na ndi nkurukia miaka 3 na kuga ni urongo aki ethirite akienderia antu na kariba South Imenti nuko ni kwamba koro kwamba utera kinyaje kuma twakuthura oja twara utwara nyage twatera utona wange ni chokora wekira nkubu aja oja tiairagia batu utoto airia kaire egitire kinyete na to kunoga na to kunoga na magwe atima oto ndo airia nkubu ni akamkanga ndenda kuga atiri antu betu twaringire daktari kura na wendo bonene tukira wa daktari imutongerio mwega tukira wa daktari imuntu ina mbeca mono lakini narua gwatuika daktari na kuria mbeca cia muitingogi uria munini mufanyi biashara uria munini ofisi ya daktari na antu ba daktari na mbeca cia Kamunara ire chanzi yake agethura gwite atiri wai na mbeca cia utembeca kwenda kuthithia maendeleo South Imenti maendeleo gwathiithia ri ikwira mbeca cia twe Kamunara antu na twa antu magana na bakirikiria biashara baba nande ni bakuga ni bakugwatanira na karibangi bagicigo mbuge giki gya South Imenti na kuga kinyabo ni banywete na kamwe ati mujumbe uju gaka na kiri kithurano kinene kijite ke mwaka jwa 2027 era twira batu tukamunga mkono batu tukumonda kaire tukumonda Sandra Kikobo otumeadia toriuga bokondo tongeria bothoku kana botekwenda antu betu daktari na kuitaniria nabo ngugi bwega kana ate kuitaniria nabo bwega daktari ane kana antu betu ndio daktari ane kana daktari aende asiende antu betu turenda kuga atiri
Mwanga jotigere jomwe. August 2027. Anto beto bokorirwa kuikia daktari na arabatere kwithari. Daktari nacoke na atwire nacoke akathithia biashara ciawe. Kiripotera Meru TV Mbita Jeff Wagitumam. Ni riboti yu ega tokinyithia muthia ya jara tukumanganitia kiri metha ya Meru TV Mbita wa Kabwe mutharimi gucugari ngatho cia mwanya ni bwega muno nontu bagututhura gwitania batwi ikinya nontu bagitumi kiu tugitwika nyumba ya nteto iri negweta kathetune ka Meru manjenzi bariuga nyumba nteto nambari 1 kathetune ka Meru kuma kirini kiriwe na kimoni. Thank you very much. Kaulilwa gututhingatira kiri mitaro ya kinadi Facebook @Meru TV Kenya ona ginya YouTube @Meru TV Kenya. Inkwendere ugoro bubwega makasi kwani makasi.